Sibuka lapha namhlanje isifundo somlando kaMose. Indimana yethu yokubekwa ekhanda isize langezikhathi ezizayo. Abokuqala baseKorinte isahluko 10 uverse 3 noverse 4. La ikhuluma khona ngokuthi bonke badla kudla kunye kukamoya. Baphuza kunye bese ithi-ke mayiqhubeka-ke baphuza edwaleni elabalandelayo bese iqhubeka-ke ivesi iqedela ngokuthi lelo dwala lale nguKristu. So-ke uma sibuka nje sibuka uMoses engomele uKristu, mhlambe lokho sikubheka njengesifundo esihle emlandweni kaMoses. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi uMoses unamazwi awakhulumile kuDeuteronomy 1 verse 1 la iqala khona-ke lencwadi kaDeuteronomy qhubeke njalo-ke kuze kuyofika-ke egcineni. Ngaphambi basiqhubeke nako konke ake sikhothamise amakhanda. Baba, kumthandazo wethu egameni kaJesu ukuthi ubuse isifundo sethu sanamuhla njengoba neyidlulileyo Nkosi uyibusisile. Siqiniseke Baba, xoshe ubuwula bethu kithi kodwa ukuhlakanipha kwakho kubuyise kusilawule. Xola izono zethu namaphutha ethu bese Nkosi usinike ubungcwele bakho nokulo kwakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. Uma sibheka nje ilungana inkonzo kaMoses noma-ke ukusebenza kukaMoses, usebenze uMoses kahle njengomholi kaIsrayeli bazalwane. And uMoses lo ubonakala ezovela khulunywa ngaye kuverse 2 ka-Exodus 2. Kodwa uma ufunda iBhayibheli lonke kusukela kuGenesis ligcwele indaba kaMoses even kwi-New Testament. uNkulunkulu ubonisa ukuthi uye onegunya ngokuba siphe indaba eyisisekelo okuyindaba ekhuluma ngalenciki yakhe uMoses nezinto azenza nako konke okunye okungamathemba esigaba nakho kusukela endalweni kuze kuye ekuweni qhubeke kube sekuthenjisweni kosindiso noma lokuhlengwa kuze kufike kusikhukhula uzamcolo kanye nevangeli ngoAbrahama. Konke izimpande zalokhu zilapha kuGenesis okubonisa ukuthi uNkulunkulu wamkhetha uMose abamprofeti wakhe onegunya. Kunzima-ke ukuba uhlanganise kahle ngempela ithonya lale ndoda nayo ongekhothi engenawo amaphutha. Kodwa noma kunjalo uMoses uNkulunkulu wamthanda kakhulu, and then uMose naye wasemsebenzela uNkulunkulu. And futhi okunye okuvelayo uMose wawathanda ama-Israyeli noma ayenza imikhutshana exakayo endleleni. Uma sibheka-ke la sithola ukuthi ku-Exodus 32 qala kuverse 29 ya kuverse 32 lapho kunerekhodi elibonakalayo ngenhlekelele eyenzeka ukuthi abantwana bakaIsrayeli bakwazi ukuzakhela isithixo esithole legolide. Okwathi uma uMoses ehla entabeni kade noNkulunkulu wafica le mihlola isiyenzekile. Anyway ebahole kahle uNkulunkulu yonke lendlela ebonisa ngokuphathekayo ukuthi ukhona phakathi kwabo, kodwa bamgila igoda uNkulunkulu wethu empandleni benza izinto eziphambene. Kodwa sibona uMoses kukho konke esaba futhi ethanda uNkulunkulu ngalendlela yokuthi uthande nesizwe sakhe waze wakhuluma amagama ukuthi uNkulunkulu ungababulali laba bantu if ubabulala umane usususe igama labencwadini. So kubonakala lokho masiqhubeka-ke siya phambili leyo nto esemqoka. uMoses simbona ebonakalisa ukuthi nakubeke naqhaza kulesi sono esenziweyo kodwa uyangenelela ukuba abantu abonile bathola ukusindiswa. Unakho ukuyimisela ukuthi kulahleke owakhe uqobo umphefumulo
ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli. Le ndaba-ke ithathekisa injalo 32 Exodus, kodwa futhi iphinde siphe ukuthi uMoses ucele kuNkulunkulu ukuxolela kwezono zabo, okuyisenzo sokuthi wabathwala. Lapha-ke sithola ukuthi uMoses ngalondlela wakwazi ukuqonda ubunjalo besono, ukujula kwesono. Wayesecelela labantu kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kungcono kube yimina othwala isono sabo. Yilonto uMoses esimbona eyenza. Angiyazi-ke kimi ukuthi kungakanani, mhlawumbe kodwa nami ngiyayenza njengomKristu, ukuthwala izono zabanye abantu ngenxa yokuthi ngibavikela, ngingafuni babe exposed and stuff like that. Asikuzameke lokho bazalwane, usacrifice, ukusidela ngento sokusinzwa kwabanye abantu. Nanso into uNkulunkulu abengafisa ukuyibona-ke kuthina. Ngakho-ke eBhayibhelini sibona indaba enamandla la sibona khona umuntu ofuna ukuzinikela abe yisichibiyelo kuNkulunkulu neqobo lwakhe, njengoba lokho kwenzekile ngoJesu Kristu, okwazi ukuthi asithwale thina konke nenhlawulo yesono nesenqobo lwaso. Lento wayenza uJesu Kristu elungisa indlela yokusindiswa kwethu, ukuze sikwazi ukuba ngabantu abaqhubeka nokuphila ngemigomo eqinisileyo leyo uNkulunkulu asilawula ngayo ngomthetho wakhe uNkulunkulu. Kunalokho-ke sibona-ke eminyakeni eminingi futhi eyadluleyo lapha uPetro ekhuluma naye ngoJesu, eveza ukuqobo lakhe uJesu wayithwala izono zabantu emzimbeni wakhe ngokuba alenge emthini, efa engenaso isono, ukuze kuthi ngokulunga kwakhe thina abantu silunge, nangemvimbo yakhe thina abantu siphulukiswe. And then indaba ivele la ukuthi uMoses indaba yakhe iyindaba esiyibonayo ukuthi ikhuluma ngendaba yesono kanye nomsebenzi wokungenelela ohlangothini lwabantu abonileyo nabawileyo, okungukuthi abantu abayizoni banaye umngeneleli kuJesu Kristu, okuyena osisizayo namhlanje ngompriest wethu omkhulu kweliphezulu ohawukelayo, esho noMahebheru 7 verse 25. Uma sihlabela nje phambili siyathola ukuthi uqaliseka lapha-ke kweziprofeto, iprofesi la egcwalisekileyo bazalwane ithinta kakhulukazi ukuthi abantu balesi sikhathi sesayensi yanamhlanje kuyabehlula ukubuka ukuthi okuprofethiwe kuhambe kube yinto eqinisile nefezekayo. Kodwa-ke empilweni yethu yasemhlabeni sesiyabona ukuthi yakwenzeki by chance izinto, kodwa ingoba zibikezelwe, iprofethiwe. Mase kufika lezo yikhathi okuprofethwe ukuthi ngazo kuyokwenzeka, noma kanjani lokho okuprofethiwe kuyenzeka. Ngakho-ke sikwa ngendlela eqondileyo uma sibheka ubunjalo bezinto ukuthi into ey'kamoya zi-precise, ziyanemba, ngenxa yokuthi zibonisa ukuthi amavesi avulayo koDuteronomy akhuluma izinto ezi-credible, ey'gcina yifezeka njengoba uNkulunkulu wayethembisile, zafezeka ngendlela incredibly precise, kune-precision eyisimangaliso. Awokuqala kamavesi kaDuteronomy ukuqala awu-6 abuza ukuthi yini-ke esemqoka ngaleli phuzu lesiprofetho lapha na. Ivesi lesithathu ikakhulukazi likhuluma-ke ngokuthi kuyoba iminyaka engama-40 noma unyaka wama-40. Uma sibheka-ke into ezakalayo la, bonile ama-Israyeli njengoba enze isithole legolide alukhonza, uthi kuNkulunkulu uzonijezisa-ke izinsuku eziwu-40, kodwa lezinsuku eziwu-40 usuku lube umnyaka. Yilokho uNkulunkulu akushoyo, okwenza bahambe 40 years laba bantu instead of 40 days. Yilonto-ke esiyithola isijeziso uNkulunkulu abapha sona ngenxa yokufezwa kwesiprofetho uMoses ayesiprofethile ngalaba bantu ngaphambili. Sibona-ke lento isibonisa-ke ukuthi indaba yenzeka ndawo kuthiwa yiseKadesh Barnea. Ilapho-ke wonke lo mhlolo wenzeka khona, abantu balahla uNkulunkulu, bafuna ukubuyela ezweni lesemuva lobugqila lapho uJehova esebahlenge khona. Okuyisimanga-ke sokuba banqabe ukungena kwelesethembiso izwe ababekade bethemba nabo ukungena kulo.
kuyamangalisa nje ukuthi lesisikhathi esingaka abasihamba babengafuni ungenelwe lesethembiso sesiza sababeka isimeni sokuthi lo 40 days alingane no 40 years ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthi usungalunye yolezo libe unyaka kwaba ilento ke engicela sesithola ke manje ibackground ngenxa yokuthi abantu bakaNkulunkulu bamlahla uNkulunkulu kwafezeka iprofeto ezingahambisani shona nabo ngoba belahle uNkulunkulu. Ngakho ukuthi Deuteronomy ke ubonakala ke ekhuluma ngale ndaba ke yonyaka ke wamashumi amane la uNkulunkulu ngempela ke efeza lokho abekade ekuthembisile. Ngamanye amazwi sibona izwi kaThixo lesiprofeto kuyizwe lingethenjwa njengoba na uqobo lwakhe uNkulunkulu uNkulunkulu ongethenjwa. uNkulunkulu ke la ubavula amehlo kulamavesi abantwana bakaNkulunkulu babonisa ukuthi kumele kwethenjwa uNkulunkulu ngendlela yakhe ekhethekile nathi sivuleka amehlo ngokufanayo. Asibeke isiprofeto ke bafowethu njengento eyisikhathi esimisiweyo esigcina sesifezekile noma ngabe sesilibele imbali eminyaka seminingi. Thina ke esinokuma phezulu kwentaba sokwazi ukubona kahle kude ngenxa yehlo lesiprofeto. Ake kusizeke lokhu kubuka iprofeto leze iprofethiweyo zawo baba uDaniel zawo baba uJohn uMambuli kuyiprofeto eseyifezeke njengoba uNkulunkulu ayichazile emlandweni. Ngakho ke ngaphandle kalokhu ke ukuba precise kwesikhathi sesiprofeto kaDaniel 2:7 and 8 sibona futhi kukhona ukuba uNkulunkulu lokho akubekezele emlandweni kuba njengoba uNkulunkulu ekushilo ngobufakazi obumangalisayo ngolwazi lakhe ngaphambili uNkulunkulu nokuthi yena olawulayo uNkulunkulu nokuthi yena uNkulunkulu ofanelekile. Ilokho kafushane engifisa sikubuke nje namhlanje masiqhubekela phambili sizobuka futhi indaba ethi uNkulunkulu uMoses ukhuluma lapha ngokuthi amaIsrayeli awakhule ngokuphindwe kaNkulungwane more. Kwakuvele bebekhulile bebaningi sebengangazo izinkanyezi zasesibhakabhakeni. Kodwa uMoses uyabakhulekela uNkulunkulu akubandise futhi more. Yasibukele indawana ukuthi ichaza ukuthini. Okokuqala nje sikutholayo ukuthi kulesi sigaba nje isummary yonke iveza ukuthi uNkulunkulu into ayifisayo ukuthi kube khona iorganization, kube khona iorder, kube khona leadership in place elawula abantwana bakaNkulunkulu ngezigaba ezibekiwe. Uma sibheka la igaba ezibekiweyo kukhona induna yekhulu, kukhona induna yamashumi amahlanu, kukhona induna yamashumi or 10, kukhona induna yenkulungwane. Laba bantu ababeka uMoses manje waba umsebenzi ngenhlanhla ke lento uyilulekwe umuntu omnyama esibiza ukuthi uJethro umkhwe owabe enobuholi obumangalisayo. Bona ubuholi bomuntu omnyama kuyishwa nje asiboni kahle kodwa buhle uma bengabheka ngama principles of leadership. Umuntu omnyama muhle kabe ebuholini. Sikacabanga ukuthi kuhlamandiya kuhlabele kuhlamakhaladi muhle umuntu omnyama ebuholini historically ngabaholi nathi abantu abamnyama. Senza kahle futhi uma sinikezwe ithuba elifanele. Lapha ke sibona ke ehlane ukuthi yonke into lesihanjiwe uMoses ukhulumela uNkulunkulu njengomprofeti. Kodwa ke ungapheka umprofeti uMoses ngoba uphinde anikezwe ukuthi uzobahola laba bantu bakaIsrayeli baye bawufinyelela ezweni uNkulunkulu abafungele koyise Abraham, Isaac noJacob ukuthi bazolidla. Leyo nto ke imeza bengapheka umholi koprofeti kodwa umholi ohola isizalo noma izalo kaAbraham njengoba uNkulunkulu wayethembisile. Kodwa ke masibheka ke uchapter 1:9-11 kwiDeuteronomy siyabuza ukuthi yini semqoka ngalamazwi akhulunyiwe nokuthi asitika mphu umqondo ngokujeziswa ngenxa yokumvukela uNkulunkulu okwenzeke eKadeshi Barnea. La sola ukuthi laba bantu basebekhule kakhulu kwisibalo ekukhuleni kwabo laba bantu basakufuneka ubuholi basengichazile obuyizigaba ukuze bazi ukuba manager kahle
ngoba makunjalo noMose njengomholi omkhulu kunzima uba bahole bonke yena ngokwakhe, kodwa akubikho kuyena kuphela izinto ezinkulu kakhulu ebesedila nazo ukuthi izinto ezincanyana kube khona abaholi abangaphansi kwakhe to manage lezo zinto lezo. Ubuholi vele bunjalo, you don't take everything, don't take the whole chunk, but you subdivide ama responsibilities. There are these people who are responsible about this and for this, and then nawe kube khona okwakho noma udelegate or don't delegate yonke into bese uhlala senza lutho. Umholi delegate some of the powers and some of the duties, but there's power that remains with him or her, and their duties ahlala naye okufuneka angawathumeli komunye umuntu kodwa awenze ngokwakhe. Uverse 12 kuya 17 uphinde futhi abonisa ukuthi nanguNkulunkulu ebusa abantu bakhe ngenxa yezinyathelo uMoses ayithathileyo ukuze ke kulungeke isimo. Lapha uMoses simbona ke esebabeka nje bese ngichazile igaba zenkulungwane, igaba zemakhulu, 50, 10 kuba babhekana nendaba ngokuhlukana kwazo. Kusho ukuthi kuMoses asethwele kakhulu manje yena uMose umahlulelwe into ezinkulu, kodwa labo abahleli beinto ezincane ezisemazingeni lawa esengiwachazile ngasenhle. And then ke uNkulunkulu wethu uyabonisa ukuthi la inamandla wayekhona phakathi kwama-Israyeli, ngakho kwafuneka kube ngabantu abahlelekile, babe i-organization, babe ne-shape, babe ne-structure, babe ne-system of accountability, babe accounted for umsebenzi abanikezwe wona. U-Israyeli unikezwa igama lokuthi ke uKahal, mawungathi ke suluKahal. Kahal lapha sithola khona ukuthi ngesiHebheru kuchaza inhlangano ehlelekile, an organized assembly. Ama-Israyeli ayehlelekile kwakona inhlaka nje. U31 verse 30 usho njalo lapha kweDuteronomy. Ngakho ke uma sibheka lapha kuTestamente Elisha sibona obekuwumzekelo lapha kwelidala endaweni kaMoses, la siqhamuka khona ibandla ke manje, not just isizwe, ibandla kaNkulunkulu okuthiwa ke ecclesia ngegama lesiGreek nalo Matthew 16 verse 18 kuyabonakala ukuthi hayi linabo ubuholi obumpande zabo zile ndaba eTestamente elidala. Ngokuqala kuKorinthe 12 nawo futhi basikhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna bekhona ubuholi obuqualified obufanelekileyo kuba uthathe ama-role angafani ukuhola ibandla kaNkulunkulu ukuze likwazi ukuba njengebandla lifunctione properly. Lord uNkulunkulu asishela namhlanje. Ngakho ke ngifuna ukusho ukuthi Deuteronomy yedwa nje ubonisa ukuthi ehlane bakukhona an organized assembly which is Kahal, ama-Israyeli ayilokho. Ngakho ke namhlanje ke ibandla ke is Kahal, just like as it was back then. Even ehlane limele ke ibandla libe yinto emzimba ohlanganisiwe likwazi ukugcwalisa lokho okuyimisebenzi ehlukeneyo ngenxa yeziphiwo zalo ezihlukene. Angithi nje iziphiwo zikamoya zisemqoka kuba sibe khona ebandleni nokuthi zaziwe ilabo abantu abanazo nabanye babasi abantu abenezipho bese singabangi lutho ngoba sifaka nje umuntu esikhaleni ngendlela yakhe sikwazi ukusebenza umbango ngeke udingeke ukuthi ube khona. And then ke kuyabonakala ke ukuthi kwesisikhathi abantu bakaNkulunkulu abathile namhlanje bayalwa ngokuthi ibandla libe into ehlelekileyo. Angibazi ke bafunani, nombhalo uyabuza ukuthi bafunani, bafuna i-disorganized religion na ngoba babona belwa nenkolo ehlelekile. Well ke ngeke ngibathinteke kakhulu abantu abanjengalabo ngoba nabo befunda iBhayibheli kuningi abakufakelayo kungekho eBhayibhelini. Even uma ufunda bayifaka izinto engakaze zibe khona. Banjalo ke ngeke silibaleke kakhulu ngabantu abanjalo. Ibandla kumele lihlelekile, Old Testament, New Testament, namhlanje kufanele lihleleke futhi ibandla. There's no way kuba singayeke ukuhleleka ebandleni. Kadesh Barnea indaba ke enkulu siyididile ngaphambilini la sibona khona ukuthi nangu umhluphi eqhamuka Deuteronomy ezohlupha laphana eKadesh Barnea. La sibona khona udaba oluyishwa, la sibona khona i-background yakhona eDeuteronomy ebonisayo ukuthi abantu abanjengathi kumele babukisise lencwadi ngenxa lendaba eyenzeke la.
uNumeri 14 bazalwane sibona abantwana bakwaIsrayeli bekhuluma bephakamisa amaphimbo abo bekhala kakhulu, kodwa okukhulu kakhulu ukuthi ekhaleni kwabo babonakala bengasathandi kahle ukulandela ubuholi bukaMose. Babonakala futhi uma uqhubeka nendaba sebethi hayi asikhethe umholi sibele eGibhithe, asifuni ukufela thina ehlane. Leyo nto yayikhombisa ukulahlekelwa ukholo nakuMoses ababemethemba kangaka uNkulunkulu ayebanikeze yena ukuthi abaholi. Wathi Jehova ngcono ngiqede laba bantu bese ngivusaka umholi kwena Moses. uNkulunkulu akwazi uNkulunkulu kusho uMoses eqinisweni, ngoba phela kwaziwa emazweni oGibhithe nezinye izizwe ukuthi wena ukhipha abantu le isimangaliso. Uma ngabe bengasafika ezweni lesithembiso kuyobona nje ubonana sathi uNkulunkulu uhlulekile ukwenza umsebenzi wakho ukuhola abantwana bakho yonke indlela. Kwatshengisa ukuthi uNkulunkulu uMoses ufuna ukufakazela noNkulunkulu, uNkulunkulu uthando, unamandla futhi uNkulunkulu nosindiso. Yile nto uMoses ayivezayo nokuthi abantwana bakhe mabakubona kufanelekile ukuba bakhoze uJehova yena yedwa bangamxubi nokunye. Siyathola futhi masiqhubeka ukuthi la noma kunjalo abantu bakaNkulunkulu bephumile esandleni sakhe uNkulunkulu, kodwa ngenxa yokuba uNkulunkulu yakwazi ukuletha abantu ezweni lesithembiso alifikele oyise, kwathi noma befa ehlane kodwa kwasala ngenanizalo yabo okuyiyona eyangena ezweni lesithembiso, nababili nje kuphela uCaleb noJoshua ababephume eGibhithe. Lento esiyifundayo ke la esemqoka mas-aplya nje bandleni, siqale nathi sinabanye abazalwane abasekho bafela endleleni kodwa bafa bekholiwe. Siyayibonga inkosi ngalapho, kodwa khona abafese bemlahlele uNkulunkulu okuyinto njengayazi. Abanye abakafi umzimbeni basaphila kodwa bamfunda ngibona uNkulunkulu. Ile nto ke kufanele siyiqaphele. Jehova sisize sibandla singalahleki endleleni. Abasefesu 3 verse 10 lapho uPaul ekhuluma khona ecacisa ngokuthi kwenzakalani ke la, uthi kwembuliwe ngebandla. Yini embuliweyo na? Kwembulwa amandla kaNkulunkulu abonakaliswa ebandleni, okwenza ukuthi uNkulunkulu adunyiswe ebandleni ngenxa yeqhaza labantu ngamunye ngamunye abalibambileyo bebonisa ukuthi khona umusa kaNkulunkulu noma impilo yokukholwa ingumzabalazo. Yilokho esingakuqaphela sikubuke namhlanje uma ngabe sihlabela phambili. Masihlabela phambili sesiya esigcineni esithi iniquity of the Amorites, ububi babantu bama-Amori. Laso la khona uDeuteronomy 2 noDeuteronomy 3 uMoses uyaqhubeka nokukhuluma ngomlando kaIsrayeli nokuthi wabuse kanjani uNkulunkulu endleleni phakathi kwezinto abahambe kuzona. Wathembeka uNkulunkulu yonke indlela, wabapha ukunqoba nakubantu abayizigora ama-giant. Deuteronomy 2 verse 11 and 20 no 3 verse 13. Lapha ke siyabona kodwa ukuthi le ndaba isipha isihloko esibukhunyana ongenani esingasithinta, sibuka nokuchithwa nokufa kwabantu bakaNkulunkulu. Labo bakwaIsrayeli sibabona khona bekhuluma ukuthula ekuqaleni njengesizwe, Deuteronomy 20 verse 10 and 11. Kodwa futhi sibabona bekhuluma ukuthi ithini lapha ke, yet if the people didn't accept that offer, sometimes the Israelites would go in and destroy them, including women and children. Okay, mabefika ke 18 uIsrayeli okuqala kwakuba khona afise benze isivumelano ngokuthula nabantu, kungabikho umuntu ofayo. Bavumela cha sesiyakele selilizwe madoda ningasilwisi njengoba sithumele la, bese kufika isikhathi la mabe nenkani abantu bendawo, bese kuba khona ukuthi balwiswe ke bakubulawe ke kufe kuzofishune ngani namakhosikazi. Leyo nto siyitholayo uma uNkulunkulu ekhuluma ngendaba yobuba ama-Amori. Usho ama-Amori abanayo le nto embi baze bathola ukuthi balinyazwe, kanti baba benze okuhle babeke baze bakwazi ukulinyazwa. Leyo nto singayicaphuna kafushane siyaphambili. And then siyacaphuna ke la ukuthi masizama nje ukubuka yonke indaba le siyenza lula kuba izwakala ibe iqiniso. Singabheka ukuthi masikholwe ukuthi yonke imibhalo ize ngokuphefumulela kaNkulunkulu, ilungela isifundiso, ukusola, ukuqondisa nokufundisa ekulungeni. Timothy 3 verse 16.
and then ke nokuthi ke umbhalo ke ubalekile kakhulu ukuba ke siubuke njengeyona nto esemqoka esike sithi siyayikhetha nje kuphela phakathi kokunye oyona nto semqoka njenge Seventh-day Adventist basabe ngayo imbhalo. And then ke kavela ukuthi noma qhamuka ke imibuzo negameko ezibukhuni kodwa masiqhutshwa ngumbhalo siyakwazi ukuba siphenduleke nabanye abanemibuzo sibaphendule ngendlela umbhalo osuke uchaza ngayo. And then masibheka ke la uGenesis 51 u15 expressa kakhulu ndawo uverse 1 kuya ku16 15 verse 16 ilapha uNkulunkulu ekhuluma khona ethembisa kuAbraham izithembiso zakhe zokuqala ayithembisile zokuba uyakumbusisa uAbraham nenzalo yonke yakhe yobuswa kuye nabezizwe nje bonke bobuswa kuyena loba lukhulu igama lakhe abusiswe obusa uAbraham aqalekisa uAbraham ilodwa uNkulunkulu ngokufushane afuna uba sibambe lapha abantwana bakaNkulunkulu. Akunakho ke ukugabaza ukuthi izizwe zabahedeni zazi nakho ukuba lukhuni nokuba hlaza nokuba zenze okubi kubantwana bakaIsrayeli ngolaka kwesesikhathi naye uNkulunkulu ebapanisha ngazo izizwe ngolaka mabengenzile kahle okufanele. Kodwa ke uNkulunkulu simbona enesineke esimangalisayo kuba balinde baze baguqula indlela zabo mayengaguquke kodwa ke bese kuba khona ke ukuthi babhekaneke nakho ukuthi babhujiswe ke kufe ke bonke abantu kufaka phakathi nezingane. And then ke uma sibheka la indaba enkulu ithi ke uma singaqaphela nje ukuthi ubanolazo olunomkhawulo ungasishaya kakhulu kodwa ubanolazo olusinikeza ingqikithi yonke egamekweni ezenzekileyo kwenza uba nokukhuni sikwamukele sithembe ukulunga kaNkulunkulu sinokwembula kwakhe uNkulunkulu indlela zakhe. Ukholo ke yona nje into yokuthanda uNkulunkulu uma kunensuku ezinhle kuphela kodwa futhi noma sesemahlathini angakanani kungasacaci kahle kumnyama ukholo alubonakale. Ngakho ke umethemba uNkulunkulu noma sikasaqondi ukuthi kwezakalani iyona nto ke namhlanje uJehova uNkulunkulu abengathanda ukuba sikhuthalele na sesibala ke isifundo sethu namhlanje bazalwane ngokuthi nje sibheke nazi incwadi ezicashunwa kumoya wesiprofetho nakhona futhi eBhayibhelini. Lapha ke amagama athi hear how one scholar seeks to answer the what questions about what the Israelites did to some of these nations. Amaskola ke omunye wabo uyaphendula ke imibuzo enzima ngokuthi enze lamaIsraeli lezi zizwe lezi ezinye zazo. Uyachaza ke la uthi as creator of all things and all human beings and as a sovereign over all, God can do anything he wants with anyone and be right in doing so. Awumlandi lamagama ukuthi uNkulunkulu njengoba emkhulu kangaka nje ngenxa kuba engumdali phela engenza noma yini noma ngubani futhi abe nguNkulunkulu okahle noqinisile lokho akwenzileyo. Ngamagama nje ukuthi asekufa abantu uma ethi ababulawa abantu abathile is still right. He is God. Uyazi ukuthi uthini, uyazi ukuthi wenzani. Ngakho uNkulunkulu right sonke isikhathi even if asem understand. Isaiah 55 verse 8 or 9 just usevele confirma ukuthi uNkulunkulu uthi ezakhe indlela zimfihlakalo ngoba ziphakeme phezulu komhlaba nokuqondwa kwakhe uNkulunkulu phezulu komhlaba nje uphakeme umhlaba phezulu uphakeme izulu phezulu komhlaba. Yona nto ke leni sinikeze isibindi sokuqhubeka nokukhonza ukuthi asimqondi kodwa somkhonza ngoba vele ngekaqondakali. Abanye babhali njengabo Ellen G. White bayakuveza ukuthi the moment you understand uNkulunkulu ngokuphelele he ceases to be God. uNkulunkulu ngakho kuba abafihlakale singaqondi. Sometimes we suffer indlala, suffer rejection, we suffer izifo, we suffer ukugula nakho konke singaqondi namashwa nje amashwamusha asiphathe kube nezinto njengamabhadi empilweni. Usekhona uNkulunkulu isikhathi zakhe zokuziveza uyazazi. Ungaphela umoya ngesikhathi kumnyama kuzazokufika ukukhanya. Lawo amagama engifuna siwabheke siqinisana ngawo. Lapha ke sibona ukuthi ke ngokwesithombe esakhiwa iBhayibheli abantu baseKhenani nabantu ababebabi kakhulu laba
begcwelela lizwe uNkulunkulu abahloli labantu laba ngenxa yezono zabo. Kwaba khona ukubhujiswa kwabo labantu baseKhenani. Okokuqala uNkulunkulu ngesikhathi sakhe wakwenza lokhu, and then okunye okuhlukileyo abantu baseKhenani babebhekene nesimo esibuhlungu ngenxa yokuthi babe ngabantu abenze okubi kwasekuqaleni abantu ngaphandle kaNoah, Genesis 6 ku-9, la kubandakanya khona ukuthi kwasekukhule ububi emhlabeni, kungcole kakhulu umhlaba. uNkulunkulu-ke akaze ahlose ukuthi ama-Israyeli enze ipolicy yawo ukuthi abulale ngabantu kube khona lokhu akuthiwa total destruction, kodwa le policy yakhona yabe inokusebenza okuchazwe laphayana-ke kubantu bangaphandle abangabona ama-Israyeli. Deuteronomy 7:1 uveza kahle kakhulu ukuthi ama-Israyeli kwakumele ezenjalo le policy uNkulunkulu ababekele yona, bese bebelana nabantu bama-Amori, nabantu bama-Edomi, nabantu baseGibhithe, nabanye-ke abantu abayimpi kuNkulunkulu, abayimpi nakubantu bakaNkulunkulu. AbaseKhenani-ke bathanda ukuba babhekane nesimo sabo ngenxa yezono zabo bebhekene nazo, ehlulelwa uNkulunkulu. uNkulunkulu waqeda baseKhenani ngoba kwakudingekile ukwenze kuba isityathelo emlandweni wokusindisa. uNkulunkulu-ke lapha simthola ukuthi wayenetarget yokwahlulela abantu baseKhenani okungenani kuthiwa lapha, and they had at least 40 years of advance warning. Babexwayiseke ewu-40 ngaphambili, ingakho kufanele bakwazi ukuba basefika uNkulunkulu noIsrayeli bese bexwayile baxwayanga kwaze kwafika lapho uNkulunkulu ebatshengisa khona-ke. Ngokuthi isifundo sesiqedileke isifundo sanamhlanje, bazalwane, sikhuluma-ke lapha ngomlando othinta uMoses kanye nako konke okwenzekile ngaleso sikhathi initially ekuqaleni. Sobona masiqhubeka ukuthi akukhona okunye okuthinta uMose njengomholi nama-Israyeli, kodwa okukhulu engikuthandile esifundweni ukuthi uNkulunkulu unenhloso yokusindisa abantu ngendlela avumele ngayo uMoses ukuthi maye bancengela ama-Israyeli bangabhujiswa, abese uNkulunkulu ethambela ukuncenga komuntu. Ngempela uNkulunkulu akafuni abantu babhujiswe, kodwa ufuna bonke abantu beze basindiswe. Wathi kusingasiza-ke nathi befundisi baholi silizwele ibandla noma silibheda singalinikeli kusathane, kodwa sizame ukuncengela kuNkulunkulu asixolele kuba sixolele kuyena ngomsa wakhe. Inkosi ibusise isifundo sethu manje kuze bephakade, asivale kumkhuleko wabo sezulwini. Siyabonga siveze uNkulunkulu omuhle kithi, sinike Nkosi njengabayizela akho lesi sikhathi, singoni kuwe Nkosi njengabona bokuqala. Sixolele nathi izitha-ke ezime endleleni yethu uma siyezwe nesithile sethembiso, masehlule inkolo benqoba izwe ngoJesu. Yakhulekela ukunqotshwa kwey'nkanuko zethu, kwenkani yethu, ngakholwa kwethu, konke ukubheda uNkosi esiyikhona esikwenzayo akunqotshwe sekuphakama uNkulunkulu kithi nobungcwele ngoKristu. Ngiyakhuleka kuzobe phakade. Amen.